e kōkiri ana ngā mahi ki te whakataetae-ā-motu mo te kapa haka o ngā kura tuarua. Engari, i pēhea tā koutou i te rangi nei? Miharo tū meke. Miharo? Yeah, Pai, I think we did good. What? Yeah. Just happy it's over. Really good though. It's good too. Ko ngā kapa o tākau mirihiku I eke ki te whataarangi o te wā, arā ko te Wharekura o Arowhenua me He Waka Kōtuia. Well, our whakaeke is a kōrero about Ngāti Tama from up here. He came down, had a bit of a pakanga, so we're bringing that story back to life. Katoa, ki te rawahi, ki te ra. Oma ki e rawahi. Tino, like, mama, engari, ai, ko ngā mahi te take, ko te kaupapa te take. Hau ngā tū te raru haere o ngā waka rererangi, I runga I te whakataetae nei, heoi anō he kaha no te hau kāinga ki te tautoko I ngā kapa. We gave each kapa haka $2,000 to support them, and if they do need more, and I think for us at the Tauihu, we'll try and give as much as we can. We've had, teams that have had to go and shower someone, it cost them, and so we said, look, just invoice us, and we'll look after that. Kia mātou nei, tēnā te mea nui, ki te mana ki ngā rangatahi. Aha kua mutu ngā mahi, ko te mahi I nainei mo e nei kaihaka, ko te... Kai. Ai, ai, te hea kai tino. Kai, tino hea kai. Moirua. Moirua. Ai, tākura ki runga te wai pūkoro. Ko wai ngā ropu te hiahia kōrua ki te mātaki I tēnei tau? Ngā puna o wai o rea. Yeah, how high? Technical proficiency. Koutou o te ao haka, ki te kura, ka mohe o koutou hea tērā. Te technical proficiency. Ngā kapa, ngā kapa o te waipaunamu. Me koe hoki rīwhika? Wāorea. Me whānau tahi. They're just so good. Hei a pōpō, ka tū te kura kaupapa Māori o te whānau tahi, hei te 10 miniti pahi, I te tahi karaka I te ahiahi. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.